talafat foi tapo ingana tunu le tula tala mo le foi pa ngola so wala fa mai tala tumua palo te yoini sila ni nga fono fa tonga malo fatasimo Israel tu uolo territory Palestina ta pala uso fono le joko mi sa mo yo kuma va kola ko vaila u fa fo mai fa toa ta longa fa sui go foi Scott Robertson mo na au mo ta longa mo le Wallabies fa ba ya I fala telino ni tala. E fico ia moto sui awa ia fono ta il Pacific, le Pacific Islands Forum, o avema sui awa ia fala tonga malo o fatasi lo te teiri unga fono fata otomo Palestina, le Palestinian Drafted Resolution. O le unga fono e fatonu na Israel, e fa mutali a loa e unormas fatuai, o lona fa soli tu la fono o na ieri territoria Palestina, i tono le si se fono male lua masina. Sama fuli le palo tal farap tonga malo fatasi mole unga fono se la urus mole lua tunu sa palo tangolango ile unga fono le a fie mani sila le Solomon male Marshall Islands ile nei tulangi ai ofiti no Federated State of Micronesia Papua New Guinea Palau Tuvalu Tonga sa palo te yai ile fa inga sumal fatunu sa te ile lafo ile fasu mole tolu ile palo ta fie Samoa Australia Kiripas Vanuatu o le tele mo te Pacifico lo mo exo soni mo aki na e mai Israel. Pa le ene minister vai fa foni sila va vasta mana ia Winston Peters. O le palo ta io e o ni sila o se fa ilo ta o le lango o le tula fono fa va malo. Ma se mana ongo le fo i le fa va ina le o fa inga malo ese lua i le va o nim a tu lua for the two-state resolution. Ai o ile o fa ia Peters. O lo ia ila va tu ngorungo ni sile winga I va ngo tu singa o le iu nga fono. O tama maui le li min star so I fo malolo ino mafo fau Matt Doozy. O le tau fia o le toi fa finga lo nga ino tangata le matanga lo nga so I fo malolo ina. E le tau na fia I tau tua so I fo malolo ino mafo fau. Ma ia tau tino ai o ia lavo le a stepu li tonu pe afo i o le tūlanga le na iai. I le mai Ireland tau talanga di konferenista le korisia fo mai o mafo fau. Australia, Marisila, the Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists I Wellington ni vaiasto. Sa visiting ele minsta pe ai au foi polo kiki. Ona fa wa na fa fikia. O lo ta fia le fa ngalo ngai no tangata. Ai oni so tau tu o sa luma o poloka. Le filia leo tangata fa ngaruenga. Ai sa tali tuzi o le ta upusala ngar komit filia al parlement ni vaiasto wo nei. Le sala tau foi fa mauni ai male office stilia o le soi fu malo loina se pulea I machi apa e le o yesa fia ngai pilingo tenga foi ngaluenga po o nga fa tai mo tenga foi ngaluenga o soi fu malo loina ma fau o se fam talanga sa fe memo ai ni sole lua se la o sui awa ile conferenisi o ni sta lu se tulanga o se le tel tonu ba va ve ona lui te winner te fono le polizia ni sila Dr. Haran Thabru se for mai fa pito to stinga for mai to mai the Starship Children's Hospital ile Livingston la fa ali Dr. Thabru o lo a fiatu sa ila to ile fai unga ba o lusi ni se to lu sa mana now e awa ya tu le la to vai ngo o fa ngalenga o le melia ele o sa ola na fa mtlanga ai sa to fa ali duzi sa manino lava le lato fa moenga I au ni e sa pia ngai nei tau tua ma o le sa fa ma oti lava se pole ai apa I le au faili poti I le o ye sa fianga o le fa o ponga le waka chamba o fa o popo ina nei I tusi fa winga opo fa Britannia ale Oxford English Dictionary e au fia I male upo ale chili bean o le waka chamba le mastani te le ai ona fa loina fa ngai finga fa por piki New Zealand nei le wa fia I upu forward to se le tusi fa li upu muni nei o fa manino ina o le waka chamba o se suilo le parlement fe oso so fa solo e parti vai taimi o no fo ingar parlement o fa ali le tusi fa li upu o le foi tau o le waka chamba sa fa ngai ne tur mai le a fe se la i spruiva o se suilo le parlement e suia parti e awa yai o le tula fono pito le tamai le waka champa sa pasia le luavi se fumal valu. O isi upu maori ni msilo wa fia ile tusi e ele tikana ia po tumanganu. Tikana maori kino I tu aingo nganu o maori. Kapahaka ia po kulupu fa tino ata fa maori mahi por ngaruenga chilipin pusa fa malulu fe avai ditch vasatase mane Aotearoa
A-O-T-E-A-R-O-A-N. Tangata o lelele, o Maori, po Aotearoa. Wa whaatupula ia le numero upu wha Maori, wa whaopopo i le tusi whaali upu i le wata mamai o latu whaali nei. Wo o le taimi e tō tele toitang te Maori, mai si tangata i reo ni Maori, e whaongaina ia upu patino. O le tele atu whaamtalanga ni vai ngafou i le tau wa whaelo e o ni sila wa whaata o toina le vevela i tele atu to e sawa. Na ilo le mesa ia i le manatu. O le atu nunga mai alava na iei le wha moe e wha wau le vevela. Ai wa whaari e ofisa silo scientisimo le tau le vani manimo malama tianga. A le ofisa le tau le niwa, Andrew Tate. O wa inga fau iei nei, wa whaelo ai usiri atu le sawa le vevela. Mai e tā wai wa tā wa tele tangata o na whao ngā i a wha maumunga munmuri nei. E tā pena ai i mea o le anga i mai. A whai anga tunu e tipi lalo kasa o na wha amtuina le ea. O New Zealand pa ono tolu centigrade degree, o le ave vela toi le whai ungole centauri nei lo le meo iei nei. A whai ava ve palasi lalo le kasa e wha amtuina. E tūmau lava o na tele atu le vevela o New Zealand le o tasi centigrade degree. I le whai ungole centauri. Whari e teit. O wa inga fōwhato a wha amtuina nei, o i loa umai le whai o si me vela o iei nei. Nei lo me sa iei temi uva vai. Ma ia tāua foi o lo tilo e scientisi pe o le ale mea o i tuatu o le whao poponga o le vevela. O tā pāe le whaatonu a o soi fua malolo i nea Samoa ia sui sfono upo le fono tā i ulo malo le tāu pulenga le Commonwealth Heads of Government Meeting po le Chokam. E iei mana onga mo vai lau whaafua mai whaapitoa e lati te mo mia. E o aku ma wako ala ko vai lau masani. Ma masini e tārawhenga iai. E si lia mari tolu a whesui a wai o iei whaamua moe whaatasi atu lea whorutanga le masina. Po, tā whaia lea tārsanga ai ono Dr. Alec Ekeroma i le televistasi Samoa. Ina ia tui ti te heitu pe whaalu. Ai whaapitoa lea le whaatawino vai la au whaapitoa ma masini. Whaalea e ono si lia mani whaasela wafeta la au whaalu i vai la au whaapo. Ma ina mta ngarua ngasoi po maroloina i tā penanga mo le whontanga. Mo atu sa whautua i nai sui mea tunu e maurunga le tūlanga la matia o iai wha mai. E whaiani ala tu tui pui mole e ma pox. Tā ripo tia ele sa mo observer. O le vaengo ngā ruanga la vea i whananati mai New Zealand po le paramedics. O le a iai sa mo e ftosto iai lau pai ngā ruanga i le tunu u a o tani malo ai. I se tau a whianga pito chili atu leo ne tele ua whaiare tunu. Ripo tia ai e ono i a te avale whare mai al St. John mai New Zealand. O le a tu whale o leo. I no fuanga SS mpari te malo te mio le tanga. Ta ua foi mo le ono ta vale fare mai ole ai ai spur fa. Ora pa mo tu i no fuanga tanga SS. Pa popo ia i fo mai fa lo te fale. Ora vai ngo fo mai fa le leo fita America. Ora au fainga wenga ole so soni. Ora mai mo no fuanga mo tong kinga i le tono. I ka longo le po ia Ethan Tikrut, wingia Caleb Clark, ma le Petia Bowden Barrett. O toi te liu nei le awe mōmota alo le All Blacks, mo le tālonga mō le Wallabies, mo le ipo le Bledsoe Cup. I le astona i sini. E whai e swing o whai e whai a onga Scott Robertson, i le awe le tā alo. O te grut, o le asui tūlanga i a Tamaiti Williams, o te lopu den whole au whale leo ao Caleb Clark, o sui a Maka te lea. Le o misia ma le au ato e lusu tolu, mo le tā longa. Will Jordan, o wha se'eri tūlanga wingi te mutau a tū lei Several Reese, I le au whale leo, ma Barrett, o te moi le ofu numeris ma le lima. Ari Savea, Sam Kane, ma Wallace te titi, o tū mau pe au tafa ma tua skalamu. I le kapiteni i a Scott Barrett, ma tupo vai, e pe lua i le tūlanga loka. O no le pou i a Fletcher Newell, wa le o avanoa, no se manua, o tofi ai pasili o tosti le no fora au whale leo, pata zema a safo au mua, Tamaiti Williams, Sam Derry, Luca Jacobson, DJ Veronara, Anton Leonard Brown, ma Several Reese. Talo mai le roa ma le tolu, e le toi se I lava ma le All Blacks le po le Bledsoe Cup, I le vaoni e tunu lua. O le talonga mo moe whai e sini le whai ngore vasane, ma le talonga no lua e whai Wellington le vaso asau, le walu mia o mai pepa o fale. O lango ina le socio whai pele ngā le rolangi le Oceania, le World Boxing Association, Oceania, ia le whai unga o le se sengo ai a whama seno le sa tu ina tua ia John Parker le mana malo, I le champino le WBA Oceania I lau panga o le Cruiserweight. O Parker le usolu pesoria I lau li Joseph Parker sa avi ele mana malo I le la puso anga ma Ali Veretti, kau yasa o fiti Hamiltone, I le versatile wai. Ta pa Pristina le WBA Oceania Phil and Mash,
Te fisoasoani mai I whaamasino whaavao I whaipirenga to tolu. Ina o tā pāto I luina le ato le pusuanga pāka makau yada. O whaia ia la tō whaamasinonga la vai la tō ia. O le la sanga ina o tusi ai le pule o kau yada whaama ana ali I le prestene. Ma tā ua matua iai whaamasino le whai tu awo la tu whai unga. I le awa le mana malo ia pāka. Ma ia tua iai o le isi whaamasino na o le lua pusuanga te tele whaapeo whaamasino ai. Ai o le isi whaamasino o le uso tama fustu kiwi David Eka. O lo fa te lauteleina e lupe sori ai la Joseph Parker ia la fusuanga. Ai wa fa aliane e mash. Ina mai ai ona toi fa ile ilo longo le fusuanga mo se futuanga mai fa masino fa va malo. Ma au tasi lo fa masino nei e avere manu malo ia Parker iskoa iva no le iva fa. Iva fitu le iva tolu. Ma le iva valu ile valu lua. O le isi fa masino ma se lo poni Queenselani Brad vocal da ia fa alian. Lava e pōringa mai sa pise le puso kau iāthau piki, ai sa tele ava noa sa ia misia, ma sasi solo na fustu, ma tele ina misia ia na tu imasoa, ai a paka, e le tele nia na tu e tongi, ai ole teimi lava e wha mamuru e na lima, e sao sawa, manino, to e ai lelei. Ole tamata I tenisi sa ave mo manumera tasi le rolangi, to e wha whaora mana malo e tāmuru sanga te tele le Grand Slam, na e omi Osaka, ole ato e taliu mani au kilani ne tau sini o le tāmaru sanga ASP Classic, ele ne to mafan whana, ele tāmaru sanga tenisi tamata. Ole tamata ia pandi e luas mo le ono tau sanga. E laka le lua tau sanga ele toi ta alo e au fiai mani malo longa ilana pepe sa whanau. Ai ole ato e taliu mai au kilani mo stei mo mutelu mai tāmaru sanga ASP Classic o le wagas mani fitu. Ta ia whaari ai li poti o fia to e taliu mai mo pongi tulanga masani le leo o kilani. Ai mai se le taaro le tāmaru sanga wa o mistei ele toi te wai. Ai ta o foi o te muri sa e o kilani nei. Sa fa ta amilo ai oi e se vale le helicopter. Ma tilo I mata fanga mana nia. O le isi o me na te toi mana toi na o kilani. E sili atu le lei o la nei a ole. Sa mangi. Tala nal nei ovi mau a whala whani te tau matau si le lei na e tātou whanau. Soi fuia.